Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka Mookyndur kalayora ya kanam Lahduh. Ha ka lempung ilekai 5th Depo Shulai Memorial Trophy 2nd Division Football Tournament bala penya da ka Wjdsa District Sports Association. Ka Mookyndur kala penliam ya ka kli yong riang da shigo lanot bat kani kecing ilekai kala long ha madani ilekai football halat halabo joai. Ya kani ka lempung ilekai lawan benha perda da Menteri Kesorkar Jela ba Sanbor Shulai ha ka jingdon lang gibahyang sem uliet Depo Shulai kidikhat ka Wjdsa bat kibesha khot ngobha. Ka Mookyndur kala thep ya ka shigol ha ka minit ka basaw tang maris dang ka jingila kai. Ha kini ka sngiu ba Sanbor Shulai ulano senyang silak tengka sya ka Wjdsa District Sports Association. Tadi we have sort of long the pecah bang ni kan. Football jadi orang cungcet anggun supporter ko monitor kundi. Ye choa edak le. Kami choa edak. Tapi yo ye choa ya kau mi kurang, insyaAllah lah tu. Dia kapur ya wa kaki untuk dia mana. Dek, teknologi teknologi nang ada bangsa. Dia kawan-kawan le support di ya mo yo will see me clear kalau man jai yo mani yo boleh akar buat dia mungkin dikentin yang yonga dia contribute lang silap tingkat jaga welfare fund yo kawas jadi district sport association mo tak boleh sebut. Demi warau tu. Kejap. Kemana?